on the first position to have completed 5 kilometers women in 19 minutes 58 seconds is Miss Balarisha. Woo! Come on! Long kabasnat bam tip jepi ba kinong amare jong ka jalam khla jungi le khur shibun khusnam ha ka ching amare ka balong hagoti ka JSL NFR North East Half Marathon ka balong ha ka Santrik February arjar fly nalor ki bayo ek position ki bashmat idon ru ki bayo ek constellation nomor ba hakne ka jing amare ki ai constellation hadu ka ba shipho te ki don lagi jong category ta kilong ha ka r4 kilometer nagling shinrang world best star ramsik layo ekran bakhandai wak ha ka ba la pandep Agak port balong shiganta per minute lai second bat layo ria cash price balong shipo hajar bat haka shipo kilometer junction rang sain ke par jarwa lap layo ekopsion ke ban riu la pendap ke por ke balong live way minute san per second layo ria cash price balong san hajar badu Daniel lingdok walang la layo ekopsion ke ba pra la pendap ke por balong live hour minute shipo second yo ria cash price balong san hajar Badha ka shipo kilometer jong kentei kentimon marwen layo eka position ka baar ka baila pendap ka por belong live kandai minute ar penyo second layo cash price ka belong live hajar bad ilinti jingkermen kharja rin layo eka position ka balai la pendap ka por belong live kandai minute ar kandai second rengkar cash price ka belong ar hajar I Marquin Les Ramsik la poi ka position ka ban riu la pendap ka por belong 20 minute khatsan second Ia cash price ke belong san hajar Claire June Jala Kharbri ka position ke banyo ila pendap ke por belong 20 minute ar play second ia cash price ke belong san hajar badi pernai kendai ka position ke pra ila pendap ke por belong 20 minute play second ia cash price ke belong san hajar bat ka san kilometer nagling senrang masuk kendai ia ka position ke balai ia pendap ke por ke belong 100 minute san penyu second ia cash price ke belong san hajar Pada kalian kente I Balarisha turn yang layo eka first position maka ba ila pendap ka por ke belong khat khandai minute san per second rengkat ka cash price ke belong shipo hajar tingka te baro kini kiba job kidon shipo ngut layo khur cash price ke belong katatar kolong shilak tingka te kalong ka busutanat bantip ba kijongi kat ka ba kilek shimanta kiyo ba eka position de nga kermen ba kinang ye le phana shakmat di kijing mere ba Dang don nangis kemat, naya praktis bah, kit bokir bang pi, bang pindon nak kemet ke bakwat bakia, pin nang wanra nam wanra buram, ya kalak la kajongi nangis kemat, kulis bun.